25 Mbita Maureen Kinya. Tukiambiria nteto chietu narua nirio Pope Francis akwithirwa akinogokwa ntere chia Basilica of St. Mary Major Rome. Nyuma yawe kwithirwa agikwa ntuku ya Jumatatu ari no kurwa miaka 88 na aria akwire mathaja maka nyuma yawe kwithirwa akioneka mbere ya mwingi ntuku ya kiumia gya nkindu. Mwiri jwawe ne jwithirite jukiwa gitio okia muthiane mwingi kuma Jumatano ya kiumia giki mwanka ntuku iguru thaijiritia utuku riria ithanduku riawe rirakunekirwe ritwa riawe rionthe ni George Mario Bagolio na aria kuna rio ubainge baramuijita Pope Francis. Na ndika njo ya makardinal ni kwirigirwa kwithirwa igitara uria ukajukia kanya aga Pope wa mbunge nene niwe speaker wa mbunge Moses Wetangula ni umwe watongeria bakuma guku Kenya barabethirite bagikinya ntere cha Vatican ni untu bwa mathiko jau na kigongwana kiawe no gitite na mbere. Nabo akaribaru irirorera kuma gisigone bunge kia Buri ni bonanite kwaga kunganirwa kwa kumania na barabara ya kuma Kimeu gwitatutwa kwithirwa ithukangite bonene aria bakiaria bainyirite ni mbura nene iria itite na mbere kura niyo ithiritwe ikithukangia barabara eje mwanka gwa kinyira Nandi itigwitikirika aria Nandi MC waruirirwa rera nethiritwe agitariria mukandarathi no itite na mbere kwithirwa akithondeka barabara eje. Nyuma ya barabara ya kuma wa Kimeu kuthi thokoni ya Tuto kuruthoka ingo kwagirithia ugendi thirikari ya kaunti gukurukira MC wa guntu guku kithinji ntuo. Barabara ino nitwikite watikire ya Karin eno nyuma ya barabara ino kurigiria rui rukuruka na kuriamira amwe na ruru rongi rukariamira mindani ya antu na nkinya michi yao. Yo ni mwone munda yo thukangitu aja na njera bukona nyabi oro thayi uthike oro nyake mogumba gwitigwo ni ana na imiaka yonthe kurasi na ndi barabara ni uri thithirwo engineer oro ithie barabara ugire no kumenya uri akuithie tu mweresa uri gukara waja irio bionde gobira ndi andite mundana yo bionde ibiete na ruje jire jirete thine nyingi muno aja itwaro mbere karabati yekirwo aja lakini guti karabati yekirwo aja gombere kuja gwiko maiga andiko cia thandiko na maramu ya turo itukuromba keja gwithiro gombeka karabati yekirwo aja utethio bombeka aja indi gukatuka guti karabati yekirwo aja antu agugatura na thina imwe muntu agigariye gucia baniria nacio lakini ikamwanda manya cieyete na njira contractor ejere atwirire akute bateri wekirwa karabashi na oma iko bateri wekirwa karabashi na bungo botegerete urakukari kuiwa tutethetie njira ni ireta tutireta mbere intaka indi baba tio tutegera batwikire karabati aja na kwa muriria tutikuona gwitira ikenda tugeta irantu aega untu bura butumite akaribo umira kwinja muguru kaingoro yeruru rona gukurukira ruma mindani arana kiao kinene bakuromba bekirwe karabati kaingo batiga gukaraba wete nkoro tha chionthe antu aja njira tukugita narua na turimigita itukukare kinyana sabusibo aja atwira tugite njira eje no tukinywa no nere thukie bure aja ona guti umirika no tuiro bibi katinda ruje ne ntuko na arua bionthe bikuma ikyo twabangire kugita ruje njira aja kenda ruje rurumba kwebebera no amndene juju aja uju batwe ntuko yeru are twamweta wita njira ene kenda tukathikirwo kiriro kia tukaruire kia ntutu antureto ntutu ntureto nya njirere etuto yonthe yerwa ne bithetwe no teko bithwe bithetwe mweshimiwa na bati kuyotegera njire bwega akona oteguo twabitherwe njirene njira ato enyangerwe no ntoroe iro tanyete mindene toro enyangete bioro bieto otebio to na bio ikiriro kirage kinyerete MC wa kithinji ntwara kugana kumenya thine ino na contractor tikuri kuthiria wira kwa barabara ikagira kuri antu kinya unde mheshimiwa ndo niko kwenda karavati na imbaretie na contractor na mbere thirikari mheshimiwa gavana Mutuma itena thina thaiji uritoromba gintu kikoonekana oreo so kirambumba kubera akariba gwakwa inkubashwira karavati uba kuromba unikija mheshimiwa wao no mukamba kikishe gwikirwa nikenda roji rutika gutonya mundene jura joitha na mbere still barabara eu
kuna section ingi bene ikwenda kuthikirwa karavati. So section iu cionthe no mwankanta mbakikishe chikuthithirwa ndo barabara ya ndabere na kumithithia kuma nthiguru irombwa uti mweshimu ongi weja arikana barabara eu na barabara inene sana ira yo connect antu beto bakuma tutwa guta mwanka kwa Kimeu nikenda bomba kuriunga antore chanchori boro kana ruire. So inkobera karavati u tugekira na bakaigo bena wasiwasi bagie imani na uni no ntutakwe mtondo mbete barabara iyo nkaija mweshimwa no tunchiariri gukorwiri rwarera ndategera ndona barabara iyo gatutethikenda tumbo kinya cibitari. So ntia mithiriria ngugi ni nkondo bashwira buru bakethoro bena wasiwasi na mbere twithirikarine engavana mutuma onto ithinkia tukahakikisha barabara iyo karabwega kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera wero wikendi niukambitaga ki Mutegi. Nakio gikundi kia Dedan Kimathi Foundation gichumiritie na kuanda miti ndene ya primary ya Nkamathi mbere ya cukuru chithirwa chikirugurwa kiumia twitite aria baugite bobo nikenda kuagirithia riera na kinya gutigira muoroto jwa thirikari jo wandi miti ibugwitana mbere. Tunashirikiana na Kenya Forest 5,000 za kupanda area ya Igembe North. Muoroto wa gikundi kia Dedan Kimathi Foundation ni kwanda amite cukuru mwanya amwanya na cukuru ira barikitie na kinyantigo ya muthi ni cukuru ya primary ya Nkamathi na bore otete gutigira bakwanda amite ira yomba gutigira ekuguna ariera aria ntere ino. Wametuletea miti hii inaitwa Cyprus 200 na hii ingine ya Black Gum na 300 yote 500 na sasa tumefurahi sana kama wakilizi wa Nkamathi Primary School. Nafanya ile project ya Adopt a Tree ambapo tunapanda miti kwenye shule ambazo tuko nazo za msingi na pia zile za upili ambazo ni za serikali. Ili wanafunzi wanaporejea shuleni watapata kama tumepanda miti pamoja na community na waweze kuadopt ile miti. Kila mwanafunzi tukipanda miti anakuja anapewa mti wake mmoja ama miti yake miwili anaitunza ili kuhakikisha hiyo miti inakuzwa kwa ile njia ambayo inafaa. Hata mkiambia mtoto aingie na maji na chupa kidogo, hiyo miti inamwagiwa, naamini hakuna mtu utakauka. Ile yote tulipanda Ntanki mwaka uliopita, tulipanda miti 1,000 na wakati nilienda kule kufanya inspection nilikuta hiyo miti yote iko sawa na nikashukuru Mungu. Changamoto tu ya area Mutwati ni maji. Hatuna mito na boreholes. So maji ni ngumu, lakini mashule mingi inatumia ile harvested water, ile wako na tanks. Tena wanafunzi wanakuja na maji wanyunyuzia na weather ni mzuri. Na wanafunzi na board iangalie kwamba miti imelimiwa, it is weeded na zikanyangwa na ng'ombe because hii ni miti ya value. Ogwende baito manto makiranto bonthe bathinambe na kuwateira muoroto jo wa kwanda miti. Commitment of Dedan Kimathi Foundation to make sure that kwa ile 15 billion trees that you're supposed to grow by 2032 we contribute by growing 50 million trees. Leo tunapanda tu, tunatake advantage of the rains that are on to make sure that each and every drop of rain is able to help us grow a tree. And we call upon Kenyans, the 15 billion trees that we have to grow by 2032, we cannot leave that to the presidency, to the office of the president alone. It's a responsibility of every Kenyan. Tunasema ni wajibu wa kila Mkenya kuhakikisha kwamba anapanda miti na anaitunza. We have all seen the importance of trees, stories za mvua, and they help us to reserve building and all that. So it's important for all of us to come together and join all of us and plant trees. Yeah. Kuma Nkamathi Mutwati Igembe North, Western Class, Chabari. Dennis Kimathi uria ni muyuthi kuma wardine ya Igoji East nethiritwa gichumiria na gutara thuki mbithi aria berite muno bachebani na ndawa cia mbugita amona kinya kwithira bati gutonyera kiri mitugo iria itiagirite iria yombikia kwithirwa mono anabari bakigwatia iu bari baba nini. Tuna program tukumenyithia aritwa manto ja muturire na kinya kubaita na subject kenda baumba kuthoma bena objective ira benio o muritu agitonya kiri plus mentorship program ni atwiraga arenda gutwika in future tukambiria work on that grade na current grade ire eneo tukambiria riu kumucoach kuma au aumba kuachieve atia maishene jawe kana kiri kithomo kiawe aumba ku perform atia gwata grade ire enda kugwata alafu tukiimiza kinya morals cia muritwa that no kuruke muno lakini ukethwo ti na character imbega igagu fail in life
kwina issues cia drug abuse, kwina early pregnancies igutuma arito baka drop out of school kana bagata skuru bagatiga kuthoma. Leu program we muno ni ku address keu tugayeka arito betu mbisi ya bari over the holiday. Na ningwithikie tutona case any kiri kesi utokotarai mbaya yucha drug abuse, early pregnancies, dropping out of school, tutachiona kiri arito betu barabeja kiri plus mentorship program. Aria kunthe muciari ari wina mwana wi high school, eje ni program igatethia mwana oku akuruke skuru, ni program igatethia mwana oku ethire mwana mwega in the society, na kinyanto bethire bakiendaga kuririte na wege society, na in the later life ethire ari muntu mwega nturene. Omera uruthire ngugi uthiginire kenda nayo muthieni umana mbumi embega na ona something to celebrate. Na tukirikiria press mentorship is giving back to the society. Like batu to promise it twarikiaja, we give back to the society what it gave us. Arito bara turi aja uju na asore benu bara butigire nja ngubui mizari bwa soka skuru bwete bwe kase muno buchio mieburu mwanka grade ye utwire ne u tegeti utu setete ata personal level uchiumio mwanko wa achieve grade ye utugitiri mana holiday August with o achieve it tukioranagia next year grade ni iriko ugeta gutonya kiri miandarati kana tabia inge ite gugutethia kana company kana sore bara batiga gutethia maishene ugweta ungane na sore bara bagagutethia kiri mathomo jaku na kiri muturire jwaku. Program ene ite gituguna muno muntu agathingatira mantu jaja onde tuguthomithwa aja na kiri program eme yake utwakaraja nitwithete tukiona anaba areni baba kwitha by big numbers mono anaba ndaka batikomba kwitha by baba ingi na nitukoromba aciari ni bombe kurekeria na baba ndaka ni babaririe baba encourage kuja program neji ni tontu anaba ndaka ni bo kioni ya community ni batio barekeria beta na biashara ninge cia bikibiki ni baba inyerie bombe kuja kubatonye mathomone. Thirikari ni rombetwe kuringa njeki ayuthi baria batonyete kirimantu jegie wonjorithia haria kuringana na mukaririgiti wa gikundi kia Green Africa niwe Ekalua Green nethiritwe akiuga ayuthi babaingi kwithirwa bagitonya kirimantu jegie wonjorithia paka thirwa bagichukiria bonene na kinya gutonya mbeta ndene ya miuko yao amona kinya gukiria nthiguru. When it comes to issues of environmental conservation, again, it is not going to be the great ideas, the big money that we talk about out there. It is about moving from plan to action with very practical ideas. The reason why Green Africa Foundation would be mentioned and have 908 million trees planted and growing, known where they are, is not because we went out there with an army and did what is just a tiny idea of the Plant Your Age campaign that meant very well and was bought by Kenyans, and they assumed and picked up what they needed to do. Today they are doing it because they understand what it means. Itana mere kurumira nteto chietu nchokere tenyumia kagita kati kuraja nkumenyithia nteto nkuruki. Uria wetaga ngina nti imwana omwari. Mwana omwari niwe wetaga ngina nti kana ngina ka mwekoro mutana mwita nti. Ikoja kire kuru. Muntu mukire no muthaka etaga ngina chia atyumba kugita kiatho kia wage utura matu imuthaka oburu yawe no gatwa kiatho kiawe gutura matu kinya turajojora ati tawatho bakuga na kuru enkuru bwambere atuge ukari mwiriga namba A agwitega mwiriga namba 1 akawa mwiriga namba 1 to mwiriga jwetu kairi
no mwiriga jure riu ni arikia kugurwa arikia kugurwa yarikia kugurwa gwita nao na umire kwenu buru nendi mantu jara jonde akuthithiirwe ni the naja mwana ureta na ngina akathithirwe muntu ni omumiro wa mwana no ethe na muntu Uni kamukaka ndari nako kari slightly very kari local in town. Gata nenkere gata indari na bigger dream. But it was a stepping stone to what I do today. Wo una leo kinyakaro tokanini. Wagata buru. Olero kanyinga kanini ka ugiri ka mwankyo munene. So it was a small thing. It is from humble beginnings that we have what we have today. So giving up is not the vocabulary. But what happens is that you pay a price every single day for what you are dreaming for. You pay a price for your vision. You pay a price for your journey. So it is paying prices every day so that you can have something like this that Makena has come to see all the way from Meru. Yes. Thank you, ma'am. Nande ko tueta Kiringombe. Already ni ntobia ndamu ake wikete nau na munda bya korea na bya kira tukaria is about eating. The key word is eating. My guests, the employees, batutu baruga ire irio. Ote employee wona guku. And there are more than 300. Pareja irio irembarugirite lunch. Bango juankatha cietu ureterine Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Maybe this isn't the best idea. It's gonna be awesome. Define awesome? I'm about to open a hatch. Ukinipigia shughuli hakuna ngori tawai wangu kia. I'm interested to see. Ngokugwata ugeni oringi kiri nteto cietu cia rutha mugwanja ngicokera na cio nkurukia yuthi baingi nthigurune ya Kenya ni bethiritwe batina ngugi kinya bathiria cukuru na nande mwandiki wetu wa nteto Gaki Mutegi nethiritwe agitariria rugono rwa mwanya na giki ni gicunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono ru. Kenda gutigira ntuke mbethi bakwirutaniria kurwa na wagi bwa wira itukuraithiria mamwe mamatagaria mara mabatiri kuthukwa kaingo kunyithio kia na yuthi kurira bure nonto bwa kwaga wira. Linet Kadhure ori mwaki na kuria ntuke mbethi babu bangi batige kuthura wira barutere kuonekana. Nande mu youth ndingenda ku encourage a youth bachumerie tutigi gukara nyomba tukiuga gutina ngugi inya twetera ngugi chiza chi ofisi utichi kuonekana ni nkai lakini twachumiria na mugundi ezana uririwa kuriwa pesa kidogo aririwa 2,200 antu banjara ukethro ti skilled enough bado no ukona mbecha ko ndingi urge youth bachumirie beze twakena bakana company itawa Humble Vines na tuthithe ngugi chonde chia construction kuma BQ actual tuthithe ngugi chia government na inya ukethro wenya residential kunyombe ku kwenda gwaka tu ploti bado no tu contact tugaita ngugi na kulingana na Solomon Mose uri principal wa skuli ya Ruibi Polytechnic wanda Kibirichia na ati umakosi chia njara na ira baingi ba youth bakurega ni gutethia muno nonto batikwaga wira bari na cio bakethera bena opportunities nyingi muno ke society nonto kosira tu train cionthe i consumer based antu baingi ba nini bara kosira ikwendekane antu ya cia addressing
bena hairdressing sio tuma kwina ubundi bwa rui kwina welding na inkona cionthe tikosi muntu omba kuritano na akaumara narome akethira atina ngui no akagitaniga kuntuke imbithi borito gutumira mitandao nkuruki kiri guchwa mbecha bantu gutumagira mitandao kuwirwa ke Eric Kimathi mutaaramu wa mantu megie biashara. Online is supported biashara kuingwa apira ndo babethi ogaje tira winayo kinya product tira lazima withdraw at least wina product iji winayo no withdraw na thimo yaku ukamitumira social media bwaga mono no kumenya kuona supplier mwaga na ukaringa mbicha no kende nikitumio kwa nanto babethi bakionera mbecha in the middle ko sometimes biashara technology rejire ko affect mono na antu babethi baketho bate kumenyora technology bamba ku leverage na bakona mbecha igitumaga mono ukona nandi mtu ati gwituma na stress ikejira nenya antu babethi bakatonya drugs and that no tubakothora batina antu agwita kintu kya kuria kana mugatejo wajo antu Nkuruki Kimathi na uretie thirikari kuraithiria njira nkurukani cia gutigira muyuthi ati kuinyereka kirigeria riake ria guchwa mutu. Hope yakwa ni thirikari omba gutegera kwen strive no to purpose muno thirikari you can ensure there is an environment, a thriving environment. Ya private sectors, ya batu stakeholders, bakumba thrive ki environment, kenda at least tumba kuona antu babethe bomba kuona ko ikeja kutha thirikari komba kuinvest kana ku inspire growth economy na kutha kwena goodwill politically kuana baba bomba kuona ngugi na challenge nyingi kinyanto babethe babo kuona ibo komba kwenda kuombire tugwitwao lakini batukomba kwa capital rate kuombika kuoneka nonto urito getwa into bibingi kuromba loan ukaita into bibingi na muntu mwithi ujo atiomba kuthore na mbeca ici cha kwambiria ndugija kiu nio suffering ya ndo babethe makoneka na kuthote karonu kuona omba kwambiria biashara na capital hiyo tu kumbe umeona kwa mtu mwithi atukomba kuona na nafasi ile omba kwa kitata ku ensure that akona capital ya kuject biashara cia kana omba kuandikonge imiario tenera yari tu mutongore wa Nthuke Mbithi Peter Murero rankinya wa kugangu kumwe ni kuinyeria Nthuke Mbithi mono antu au thirikari ni bati kutegera wana youth mono sana no nto gintu kira gikurania na youth corruption ukethirwo mwana youth akuthoma ndio lakini gintu kiria gwita na ara guchwa ngugi kethirwo ni daktari kethirwo ni warimu kethirwo ni askari ukeja kuja kwithira agwitwa mbecha corruption ingite mono na ni muciari no akaga mbecha iria cia guthithia cia kublibe antu baria kenda mwana wa andikwa so kabidi mwana nandi atonya ndene nja akethirwo au nwe nandi wenja au na mwana akaranda ndene nja uju iketumio kwithira batu twina mawamba ja maingi sana ukethira nguku icigwita ukethira mburi acigwita ukethira nduka kaikunwa ibao bakuna no ayuthi baba na ayuthi baba bena degree muyuthi ojo na diploma muyuthi ojo certificate nacho lakini hatukumba otegerwa thirikari nonto boy nonto corruption yere arora so thirikari ndio fight na corruption mono sana na guno tugukinya muthia wa rugono rwetu rwa mwanya rwa mathomo maratasi na mawirane ne romba riakwa kiri Nthuke Mbithi babu bangi na ati wira bora kingotore Yakimutegi kiri rugono rwa mwanya. Twakinyira muthejo nteto chietu cheru tha mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Beta Maureen Kinya.